reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacomere ijyanye no ku migabane y'amakuru ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Izo rya 18/8/2024 twatugarukanya amakuru atosoba yatorwa n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyane no cyane nka mweje gufitenda sabone kutarabikora manuka munsi video racuboniza mu sabone ufitende ko racubona kazojya nyine ufitende ko amatuje turabana makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe aba yaturutse mu masoko yacu yibanga nga mu gihugu cy'u Burundi dore ko dufite abamenyesha amakuru nga mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye kibitoke ndetse n'ahandi dore ko kandi amakuru yacu nkuko maze kubimenyera yibanda muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini tukarebera hamwe amakuru yasohotse mu bitangaza amakuru tukarebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu ntambara ihanganishije umwari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC ariko nkuko mumaze kubimenyera kandi amakuru yacu akibanda muri politique akibanda ngaha mu gihugu cy'u Burundi dore ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvamo amakuru menshi ngaha atugeraho kuri Burundi News TV hano Igitega Ntare Rushatsi mu mugwa mukuru wa politique birakomeye cyane dore ko havumbuwe amakuru akomeye cyane mugabo iyi nkuru twayibagejejeho ko Gervais ndirakobuca yahohoteye abaturage bamwe na bamwe ndetse tunababwira ko iyi nkuru tugiye kuyikurikirana ni mu gihe twagejejeho amakuru bivuga ko umucuruzi utarashatse ko tumuvuga izina nga mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura havumbuwe amakuru avuga ko ahangaha Gervais ndirakobuca yambuye ikibanza gikomeye cyane ahangaha cyubakamo hoteli mu gisagara ca Bujumbura ariko icyo kibanza kikaba ari cy'umugabo hano mu gihugu cy'u Burundi yacyambuwe ndetse atanga ibirego mu nkiko zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi ariko icyo kirego ni cyahabwa agaciro bivanye nuko ndirakobuca yahoze akomeye mu gihugu cy'u Burundi dore ko yabaye umupolisi ndetse akaba ari na minisitiri w'intebe nga mu gihugu cy'u Burundi ikirego cy'uwo muturage n'ubundi kikaba kitarahawe agaciro nkuko bigenda bivugwa ndetse nkuko nawe yabitangaje Burundi News TV bikaba bitarahawe agaciro gusa iperereza ryarakomeje ahangaha ari nako natwe twababwiye ko tugiye gukomeza kureba iki kibazo ndetse kugikurikirana tugashaka n'abatanga buhamya ndetse n'inzego zishinzwe uburenganzira bw'abantu ndetse na Human Rights Watch igakomeza kugenda ikurikirana ibi bintu bigenda bivugwa nga mu gihugu cy'u Burundi amakuru rero vyamenyekanye kubera ko habonetse abatanga buhamya bavuga ko Gervais ndirakobuca yamburaga abantu ndetse byanagaragaye ku ma video bagiye baduha ndetse aya ma video akaba yaturutse hanze ndetse bikaba biri kuvuga ko ari ayibanga rikomeye cyane akaba yaramburaga abaturage ategeka abapolisi ndetse yambura n'abaturage ibibanza ngaha mu gisagara ca Bujumbura amakuru akaba rero ariyo tubafitiye muri uyu mugoroba ari nayo tuje kubagezaho nka Burundi News TV twemeje kubagezaho amakuru mutasanga handi amakuru abavugwa muri politique y'u Burundi dore ko nta handi wayasanga usibye ari aho honyine kuri Burundi News TV mwakoze kubana aya niyo makuru n'ubundi tugiye kugenda tugarukaho mu buryo bw'idonido mugabo turebera hamwe ibiri ko biravugwa ari nayo mpamvu twazanye Burundi News TV ngimare amatsiko abarundi imare amatsiko umukenyezi umupfasoni hano mu gihugu cy'u Burundi uhohoterwa ivyo byose nahandi wabisanga kuri radio ivugira abantu uburenganzira bwa muntu abakomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu nga mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose nahandi wabisanga nahandi wasanga ubuvugizi usibye ngaha kuri Burundi News TV mbahaye ikaze munyemere twinjira no muri byaya makuru tubomboriye page kuri iki kibazo cy'uyu muturage ndetse no kuri ubu buhamwa bwatanzwe n'abaturage mu ntara ya Cibitoke na makuru atugezeho muri uyu mugoroba hano muri studio za Burundi News TV hano Igitega bikaba biri kuvuga yuko rero Gervais ndirakobuca n'ubundi nkuko twari twarabibabwiye uyu nguyu akaba ari kwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo iby'ubwambuzi ubusuma ndetse
ndetse no kuba yahohotera abaturage, kandi mu by'ukuri ari umutegetsi ukomeye cyane. Ni umutegetsi ukomeye guhera kera cyane ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Bikaba biri kuvuga ko rero umugabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi yamureze mu nkiko zigiye zitandukanye, ariko bifata ubusa bivanye nuko uyu mugabo Gervais ndirakobuca yari akomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse anavuga rikijyana, dore ko uyu nguyu yahoze ari umupolisi ndetse akaba kuri ubu ari umupolitisiye ukomeye cyane. Bikaba rero bitari byoroshye kuba uyu muturage yatanga ikibazo cye mu nkiko kikumvikana, dore ko Gervais ndirakobuca akomeza yagirizwa ruswa ikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse no gukandamiza abo arusha imbaraga. Uyu muturage yavuze ko ikibazo cye yagitanze guhera 2010 kugeza ubu mu by'ukuri leta mvyeyi itari yagikemura, nk'uko ubutegetsi bwa Jean Major Gervais ndayishimiye bukomeza kugenda abo bivuga. Ni amakuru akomeye cyane, ariko Jean Major Gervais ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye wiyita neva bikomeye cyane, akaba noneho agize icyo avuga, ndetse akaba yiyamye abayobozi bagiye batandukanye bajya imitungo y'abaturage, avuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana. Ni amakuru ari kuvuga ko Gervais ndirakobuca noneho hamenyekanye abatangabuhamya, hakaba harimo umukenyezi umwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abagabo bagiye bavuga ko akiri umupolisi yatangaga itegeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakambura abantu, babaha stop, babahagarika, babasaka mu bikapu basangamo amafaranga bakayanyuruza. Gervais ndirakobuca yakomeje kugenda ahisha ibyayo makuru kugeza ubwo uyu mugabo yagendaga atanga ibibazo, avuga ko ahangaha hoteli ya Gervais ndirakobuca yubatse hano mu gisagara ca Bujumbura, yubatse mu kibanza kitari icye, aricyo yambuye umuturage. Ibi ngibi nubwo uyu muturage yakomeza kugenda abitangaza ndetse abivuga ijya nino kuri Burundi News TV ndetse n'ahandi, twaburaga ibihamya ndetse no ku bindi binyamakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi bigakomeza gushaka aya makuru, ariko bikagaragara ko uyu muturage ashobora kuba ari kubeshya. Uyu muturage ntiyacitse intege nk'uko yabitangarije Burundi News TV, yuko yakomeje kugenda atanga ibirego bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bigafata ubusa, ndetse ikirego cye bikaba bivugwa ko yagihaye abacamanza bagiye batandukanye ndetse no mu nkiko zigiye zitandukanye hano i Bujumbura, ariko bigenda bifata ubusa. Akomeza kugenda arengana kugeza ubwo yiyegereye kuri Ntare ya Rushatsi hano Igitega, agatanga amakuru ku mukuru w'igihugu Jean Major Gervais ndayishimiye kuri leta mvyeyi, ikaba yarumvise ikibazo cye ndetse igahumuriza uyu muturage. Ni mugihe Gervais ndirakobuca yahise yirukanwa mu biro by'umukuru w'igihugu mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubu ibiro bye bikaba biri gukorera hano mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bwo gukomeza kuneka amakuru akomeye cyane ari kumuvugwaho ibyaha bigiye bitandukanye, kugira ngo kandi uko itangazamakuru rya hano mu Ntare Rushatsi ryagiye rigaragariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ryavuze yuko ari uburyo bukomeye bwo gutuma Gervais ndirakobuca atabangamira itangazamakuru, kuko ngo yahita aribangamira ndetse n'iperereza agahita atambikamo uruswa bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yiyamye bikomeye cyane abategetsi bagenda baronka imitungo y'abandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakomeza kwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye. Gusa umukuru w'igihugu yahumurije uyu muturage bikomeye cyane, avuga yuko bagiye gukurikiranwa iki kibazo ciwe nka leta mvyeyi, kandi izagitorera inyishu rero yatanzwe, kuko Gervais ndirakobuca ubu ibimenyetso biri kumuhama ni byinshi cyane, kubera ko habonetse abaturage yagiye yambura ndetse nabo yagiye anyuruza amafaranga yabo, nk'uko nabo bagiye bavyitangariza. Ariko twahanze amaso urukiko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko naho rwerekanye inyandiko ngaha mu gihugu cy'u Burundi zatanzwe na bamwe, dore ko urukiko ngo ruzazisomera muri rusange. Gusa hari bamwe bafite impungenge zikomeye cyane, bavuga ko Gervais ndirakobuca arahita abishyiramo ruswa bikomeye cyane, uru rubanza rugahita rusubikwa. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho bivugwa yuko Gervais ndirakobuca akoreshwa ruswa
ikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ni mu gihe abangaba bagaragaza ko iki kibazo cyagiye kitambikamo ruswa bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi natwe dukomeje kugenda dukurikirana amakuru twigereye kuri teri yubatsemo iyi hoteli ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero iyi hoteli nubwo impapuro zigaragaza neza ngo kuba izi mpapuro ngo n'iki kibanza ari icya Gervais Ndirakobuca, minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi, ariko mu by'ukuri ntabwo iki kibanza ngo ari icye. Munyemere duhindure page twihuse cyane tujye kuri Gervais Ndirakobuca. Mu by'ukuri biravugwa yuko uyu nguyu ngo yaba yahunze inzego z'umutekano ndetse n'iziri gukora iperereza. Uyu nguyu bikaba bitazwi neza aho yaba ngo yahungiye, ndetse ngo akaba amaze n'iminsi 2 atagera ku kazi mugabo. Bikaba byateye ubwoba Ntare Rushatsi ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nk'uko mubizi. Uyu nguyu amaze iminsi ibiro bye byarimuriwe hano mu gisagara ca Bujumbura, akaba ariho akorera. Abasekirite ndetse n'abamucungira umutekano bakaba bavuga ko bamaze iminsi 2 batabona uyu minisitiri w'intebe. Bikaba bivugwa ko uyu minisitiri w'intebe yari amaze iminsi agwariye iwe mu rugo, nubwo akomeza kugenda yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye. Bikaba biri kuvuga ko rero uyu nguyu byanashoboka ko yakitaba Imana, dore ko biri kuvuga ko kandi ahangaha abategetsi b'u Burundi bafite abasi benshi ahangaha, dore ko n'uyu mukungu, uyu mukire utunze imiduga igiye itandukanye yamutangira akantu bagahitana ubuzima bwe. Ubu ngubu bikomeje gukurikiranwa neza ngo barebe ko Gervais Ndirakobuca aho yaba ari, niba ari ubugwayi koko cyangwa se ari guhunga inzego z'iperereza. Ni mu gihe bimenyekanye ko inzego z'iperereza ziri gukora iperereza bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ziri gukora ku vyaha yagirizwa. Uyu mugabo biravugwa yuko umagara ye atifashe neza ndetse agwaye bikomeye cyane ngaha, dore ko byavuzwe ko ngo agwaye umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso, blood pressure mu ndimi z'amahanga. Ngo umuvuduko we n'ubundi umaze iminsi utifashe neza, nubwo yabitanze hano Ntare Rushatsi mu gihe yasabaga leta konji ikayimwima, ikavuga ko akazi ari kenshi. Ni amakuru mu by'ukuri mugabo akomeje kugenda adushikira ngaha turuka muri Ntare Rushatsi, n'ubundi akomeza kugenda atugeraho, ari nako natwe duhita tuyabagezaho 5 kuri 5. Munabizi ko twabemereye kugenda tubagezaho amakuru akomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibiriko birakomeza kugenda bivugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero turi kugenda tubagezaho, dukomeza kubakengurukira cyane mugabo mwebwe mwese dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru mukomeje kuvyumviriza muhereye Kibitoke ndetse na Ngozi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu bice nka Kijunda ndetse n'ahandi ahari hose mu gihugu cy'u Burundi. Nyemere twerekere ku makuru ari kuvuga kuri M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko naho imigwano itifashe neza mugabo naho birakomeye. Twerekeye umumenyesha makuru wacu watugejejeho ivyaya makuru kuri imigwano ihanganisha igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Nubundi yagiye atugezaho amakuru akomeye cyane avuga yuko ahangaha ari kubera ibintu bidasanzwe mu by'ukuri, dore ko ngo FARDC ndetse n'abambari bayo haba Maimai Nyatura Wazalendo bari gutsindwa urugamba bagatura umujinya abaturage, ndetse bikabatera no kuba bahemukira abaturage. Ni mu gihe abaturage bo bakomeje gutaka inka zabo n'ubundi zatemaguwe zikicwa na Wazalendo, kuko aba baturage n'ubundi bakomeza kugenda bagaragaza ko Wazalendo ikomeje kuba yahohotera aba baturage ndetse yabahohotera ku rwego ruri hejuru. Ni mu gihe Wazalendo kare mu by'ukuri igenda ishinjwa gufata ku nguvu abayigeme ndetse n'abakenyezi ngaha, kubera ko nta guverinoma abagira, ari nacyo M23 ivuga ko aricyo iri kurwanya ndetse igashaka guhagarika n'ihohoterwa rikomeje kwendereya hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga ko rero Antoine Felix Tshisekedi uyu ngo yakomeje kwirengagiza bikomeye cyane aba baturage n'ubundi bari hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikavugwa yuko aba baturage bakomeje guhohoterwa ndetse bakarebererwa na
leta ikaba ishyigikiye iyo wazarenda, ikaba ishyigikiye FRDC rero bikavugwa yuko iri guhaga ibimogi ndetse ikanywa n'inzoga nyinshi, ikiyahura mu baturage ndetse ikaba yabagirira nabi nk'uko bagenda babitangaza. Ni amakuru n'ubundi twatangarijwe n'uhagarariye community hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi akomeza kugenda atangaza iby'aya makuru agaragaza ukuntu bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko nyuma Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, n'ubundi agakomeza kugenda ashinja ahangaha ashinja ko izi ngabo za Uganda zifatanye n'umutwe wa M23. Ingabo za Uganda zabihakanye zivuye inyuma, ariko finally birangiye bivuzwe ko Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, yaba yinjiye nawe muri iyi ntambara. Ibi birabyara iki muri rusange? Ibi birakurura iki? Ni amakuru akomeye cyane, dore ko Museveni naramuka yinjiye muri iyi ntambara nk'uko ibinyamakuru bimwe nka France 24, Bwiza.com, Kivu Morning Post, Maisha DRC Congo, ibi byose bikaba biri kuvuga kuri iyi nkuru ariyo yabaye kimomo ngaha. Biri kuvugwa yuko rero Museveni ngo agiye kwinjira muri iki kibazo ndetse agiye kuba yakohereza ingabo bwihishwa. Icyo tutaramenya neza nuko izi ngabo zirinjira zijya hehe, zirinjira zifasha umuhari wa M23 cyangwa se zirinjira zirwanira FRDC. Ariko nk'uko abenshi bari kugenda babigaragaza bakurikiranira hafi iby'iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nuko bari kugaragaza ko ahangaha n'ubundi ngo byabogamira ku ruhande rwa M23. Kikaba ari ikibazo cyahita gikomera cyane, kubera ko Antoine Felix Tshisekedi ahora atanga avuga ibibazo yuko u Rwanda rurwo ruteza ibibazo ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko u Rwanda n'ubundi rubihakana rwivuye inyuma ndetse rukavuga yuko nta nyungu n'imwe rufite mu kuba rwateza umutekano mukeya ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo rukavuga ko FRDC ndetse na Antoine Felix Tshisekedi ngo bakomeje n'ubundi gutiza umurindi uyu muhari wa FDL ukomeje gukwirakwiza urwango muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ingaruka twagiye tuzibona hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo abaturage ba Kongo n'ubundi bakomeza kugenda bavuga yuko bakomeje gukorerwa ihohoterwa n'iyicarubozo ku burenganzira bwabo, ndetse bagakomeza guhohoterwa cyane cyane abagore n'abakobwa. Ibi ngibi byaravuzwe ndetse na societe civile uko zagiye zitangariza amakuru, zavuze yuko mu by'ukuri ibi ngibi bihari ndetse n'ihohoterwa, dore ko wazarendo, murabizi ko wazarendo ari urubyiruko rwahawe intwaro na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo babe bafasha igisirikare cyabo FRDC. Ariko aba ngaba bata inshingano baza gutemagura inka z'abaturage, bamara guhaga ibimogi n'ibiki n'ibisindisha bigiye bitandukanye, bagahohotera abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ngibi byagiye bigaragazwa n'abaturage mu by'ukuri, ari nabwo M23 yateye intambwe ijya kuba yahosha urwo rwango ndetse no kuba yarinda abaturage uko ishoboye. Amakuru ahari rero nayahe? Ubu ngubu biravugwa yuko M23 hangayikishwe n'ikintu gikomeye cyane, kubera ko biri kuvuga ko ubu ngubu FRDC ngo iri kuba yakwivanga mu bikorwa by'urugomo bikabije, iri kuba yakorera abaturage. Ni amakuru yasohotse byagaragaye ko hari abaturage biciwe muri teritwari ya hariya ya Masisi na Rucuro, abaturage bagera ku 8 bishwe urw'agashinyaguro. Bikaba byavuzwe yuko rero ahangaha ari FRDC ishobora kuba yabigizemo n'ubundi uruhare, ishobora kuba yishe aba baturage, dore ko biri gushinjwa na FDL ndetse na wazarendo. Ni amakuru akomeye cyane rero dutangarijwe n'umumenyesha makuru wacu rero hari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, n'ubundi bari gukomeza kugenda bakwirakwiza. Mwakoze kutwumva nshuti banywanyi bacu, turabifuriza ineza y'Imana ihorane namwe. Ciao ciao.